Primo Media Rwanda nabaha ikaze muri aya makuru uyu munsi tariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023. Mu ngingo z'ingenzi turaza kubabwira ko abana 10 barohamye muri Nyabarongo bashyinguye mu marira n'agahinda. Naho Gatabazi yahawe imbabazi na Perezida Kagame nyuma yo kwitabira imikwa ry'umutware w'abakono. Kongo yahawe gasopo ku nzitwazo zo gutera u Rwanda. Hanze y'u Rwanda FDLR yemeje ko ikomeje imyiteguro yo gutera u Rwanda. Mbaye ikaze muri amakuru ku buryo burambuye aho tugiye kwahera mu karere ka Muhanga. Abana 10 barohamye muri Nyabarongo bashyinguye mu marira n'agahinda. Abana 10 barohamye muri Nyabarongo uyu munsi nibwo bashyinguwe, ababyeyi babo bagaragaje agahinda kenshi kuko hari n'uwapfushije abana be babiri. Gushyingura abo bana 10 byabanjirijwe n'igitambo cya misa cyabereye mu mudugudu wa Cyarubambire, akagari ka Matyazo, umurenge wa Mushishiro. Bamwe muri abo babyeyi baburiye abana babo mu mugezi wa Nyabarongo bavuga ko mbere yuko uwo mugabo afata icyemezo cyo gushyira abo bana mu bwato, hari ababyeyi bamwitambitse imbere banga ko bambukana aranga. Bavuga ko ubwato bw'ibiti yari yakodesheje bwari bugenewe kujyamo abantu 3 gusa n'umusare. Aba babyeyi bavuga ko nta bwishingizi bwari bufite kuko nyirabwo usanzwe ubutwara yabukoreshaga akazi ko kuroba amafi. Habiyambere Reverie wapfushije abana be babiri avuga ko uyu mugabo wari utwaye ubwato ari nyirarume w'abana be. Yagize ati baduhamagaye batubwira ko abana bacu barohamye, turahurura njye n'umugore tugezeyo dusanga inkweto zabo arizo zirimo kureremba. Habiyakara akomeza avuga ko yumvaga yakomeza kureba aho abana barohamiye ashobora kugwa mu mazi, abwira umugore we ko basubirayo bakajya kurira mu rugo aranga, azamukana n'undi mwana. Uyu mubyeyi yifuza ko ubuyobozi bubashyiraho ikiraro kibahuza n'umurenge wa Ndaro cyangwa bakabaha ubwato bwa moteri. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice wifatanije n'ababyeyi mu gikorwa cyo gushyingura avuga ko leta y'u Rwanda ibabajwe n'iyi mpanuka yaburiyemo abana 10, ikaba yihanganisha iyi miryango yose yagize ibyago. Kayitesi avuga ko mu zindi ngamba harimo gushakira abaturage uyu murenge igisubizo kirambye cy'abafite koperative zifite ibyangombwa byuzuye byo kwambutsa abaturage. Abana 10 bashyinguwe bari mu kigero cy'imyaka 9 na 11 y'amavuko, umubare munini muri bo wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Abatuye muri imidugudu yegereye Nyabarongo bavuga ko kuva mwaka wa 2023 watangira abantu 20 bamaze kuburira ubuzima muri Nyabarongo. Naho Gatabazi yahawe imbabazi na Perezida Kagame nyuma yo kwitabira imikwa ry'umutware w'abakono. Perezida Paul Kagame yababariye Gatabazi Jean Marie Vianney witabiriye ibirori by'imikwa ry'umutware w'abakono byabereye mu murenge wa Kinigi w'akarere ka Musanze tariki ya 9 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Nyuma yaho ibi birori by'imikiye umushoramari witwa Kazoza Jistubaye, inzego zishinzwe umutekano zataye muri yombi bamwe mu babyitabiriye barimo abayobozi mu karere ka Musanze. Gatabazi nawe usanzwe ukoresha urubuga rwa Twitter buri munsi, byagaragaye ko kuva tariki ya 15 Nyakanga kugeza ku ya 19 Nyakanga uyu mwaka nta butumwa yigeze ashyiraho, bikavuga ko nawe yari yaratawe muri yombi. Ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi tariki ya 18 z'ukwa karindwi uyu mwaka ryamaganye y'imikwa ry'umutware, isobanura ko ibi birori bisubiza inyuma gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, riburira abanyamuryango baryo bakwijandika mu bisa nabyo. Gatabazi wongeye gukoresha imbuga nkoranyambaga kuri wa 20 uku kwezi yagaragaje ko Perezida Paul Kagame yabahaye impanuro agira ati mwarakoze cyane nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame ku nama, impanuro no kudukebura mutwibutsa umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku banyarwanda, tuyobowe n'intekerezo ya ndi umunyarwanda, yo sano muziduhuza twese. Uyu munyapolitiki yakomeje agaragaza ko Perezida Kagame yamuhaye imbabazi, ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame, imbabazi mwaduhaye tuzazubakiraho turwanya byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko ari zo mbaraga zacu. Tuzaharanira kandi no gukebura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko. Gatabazi yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umudepite, guverineri w'intara y'Amajyaruguru na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Naho muri Rwamagana ubushera bwateye abaturage 53 kujyanwa kwa muganga. Mu murenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana haraye havugwa inkuru y'abaturage 53 bajyanwa mu kigo nderabuzima cya Munyaga nyuma yo kunywa ubushera bukabazonga mu nda. Ubushera ni ikinyobwa gikorwa mu masaka y'amamera ariko kidasembuye. Bamwe mu banyweye buriya bushera batangiye kugubwa nabi ku wa 18 Nyakanga uyu mwaka. Batangiye baribwa mu nda no gucibwamo bya hato na hato. Bari babunyweye ku cyumweru ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'umuturanyi wabo nk'uko Kigali Today bivuga. Uwo muturanyi wabo ngo yari yagiye kwirega kwa sebukwe.
uyu mugabo wari wagiye kwikiranwa n'iwabo w'umugore we avuga ko bishoboka cyane ko hari umuntu waba waracunze abari bashinzwe ikigega agahumanya kiriya kinyobwa kidasembuye. Ngo hari uwo bakeka ariko nta muvuga amazina. Yagize ati turi gukeka ko haje umuntu agaca amurihumye abari ku kigega agahumanya ubushera kuko abanyoye ibindi bitari ubushera ntacyo babaye. Umwe mu babunyoye yavuze ko yafashwe aribwa mu nda ndetse no gucibwamo. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab yabwiye itangazamakuru ko ibyuko buriya bushera bwarozwe atari byo ahubwo ko umwanda bwashigishanywe ari wo wanduje abaturage. Naho Kongo yahawe gasopo ku nzitwazo zo gutera u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yihanangirije ya Kongo ku by'ingabo zayo zatangaje bifatwa nk'urwitwazo mu gushoza intambara. Mu itangazo ryatanzwe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda risubiza iryari ryatanzwe n'igisirikare cya Kongo FARDC ryavugaga ko riri gusubiza iryatanzwe na guverinoma y'u Rwanda ryatanzwe kwa 18. Guverinoma yagaragaje ko FARDC ishaka urwitwazo rwo gushoza intambara. Rigira riti itangazo ryashyizwe ahagaragara uyu munsi n'ingabo za Kongo FARDC rivuga ko ririmo gusubiza iryatanzwe na guverinoma y'u Rwanda kwa 18 uku kwezi kandi ritarigeze ritangwa nta n'iryigeze ribaho. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko izakomeza kurinda ubusugire bw'igihugu mu kirere no ku butaka. Mu minsi mike ishize nibwo umuyobozi w'ingabo mu turere twa Rubavu, Rutsiro na Nyabihu Lieutenant Colonel Ryarasa William yasabye abaturage kuba maso kuko abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR bateguye ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu mujyi wa Rubavu. Lieutenant Colonel Ryarasa William ukuriye ingabo mu turere twa Rubavu, Rutsiro na Nyabihu yabwiye abaturage ko bimwe mu bikorwa bya FDLR byatahuwe harimo gutera grenade Rubavu mu mujyi ndetse ko hari zimwe zinjiye mu gihugu. Yavuze ko Kongo yagiye ishyira ku mipaka yayo abarwanyi ba FDLR ndetse ngo ahitwa Cyanzarwe hashyizwe uwitwa Gasto. Ibitero bya FDLR ku butaka bw'u Rwanda biheruka mu mwaka wa 2019 ubwo bateraga mu Kinigi bigahitana abaturage bagera kuri 14, abenshi mu babigabye bakahasiga ubuzima abandi bagafatwa bagashyikirizwa inkiko. Abatuye Rubavu bavuga ko biteguye gufatanya n'ingabo kurinda umutekano, ariko guverineri w'intara y'Uburengerazuba Habitegeko François nawe yabasabye kuba maso no kureka fraude. Mu yandi makuru FDLR yemeje ko ikomeje imyiteguro yo gutera u Rwanda. Umutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wemeje ko ukomeje imyiteguro mu rwego rwo kugaba ibitero ku Rwanda. Uyu mutwe wemeje aya makuru binyuze mu muvugizi wawo Kire Ngoma mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika. Yagize ati mu by'ukuri twebwe turi mu rugamba rurwanya ubutegetsi bwa leta y'i Kigali. Kuva rero twatangira urugamba ntabwo twigeze dushyira ibyangombwa hasi. Kwitegura byo turimo turitegura nk'uko dukomeje kwitegura, gusa ahubwo icyo tudashobora kwemera ni ibyavuzwe mu buryo bwo gushaka kuduharabika. Naho kwitegura byo rwose dukomeje kwitegura nk'uko bisanzwe, nta gitangaje rero kirimo. FDLR yemeje ko ikomeje imyiteguro yo kugaba ibitero mu Rwanda. Nyuma y'iminsi mike igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko uyu mutwe ukorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze imyiteguro yo kugaba ibitero mu karere ka Rubavu. Ni amakuru yemejwe n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro, Lieutenant Colonel Ryarasa William, ubwo mu cyumweru gishize ari mu nama mpuzabikorwa yahuje abayobozi b'inzego zitandukanye mu karere ka Rubavu ndetse n'abahagarariye ibyiciro by'abaturage. Leta y'u Rwanda imaze igitangaza ko FDLR ifite gahunda yo kuruhungabanyiriza umutekano ibifashijwemo n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Impande zombi zimaze igihe zifatanya mu mirwano. FARDC imaze igihe irwanamo na M23 ndetse mu mwaka ushize zarashe ku butaka bw'u Rwanda ibisasu byo mu bwoko bwa rokete byahitanye ubuzima bw'abaturage. Guverinoma cyakora ivuga ko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe ziryamiye amajanja mu rwego rwo kwirinda ko hari icyaturuka hakurya kigahungabanya umutekano w'igihugu. Naho Wagner igiye kohereza muri Afurika abacanshuro bayo bari bamaze igihe barwanira muri Ukraine. Umutwe w'abacanshuro wa Wagner Group watangaje ko ugiye kohereza muri Afurika abarwanyi bawo bari bamaze umwaka urenga bafashe ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Ni amakuru yemejwe na Yevgeny Prigozhin washinze uriya mutwe ubwo yakiraga abarwanyi bawo muri Belarus. Mu mashusho yagiye hanze Prigozhin yumvikana abwira abacanshuro ba Wagner ko batazigera basubira mu ntambara yo muri Ukraine, ko ahubwo bakwiye kwitegura urugendo rushya rwo kujya muri Afurika. Muri aya mashusho yanyujijwe ku rubuga rwa Telegram, umukuru wa Wagner yumvikana abwira abarwanyi bati ikaze basore, ikaze ku butaka bwa Belarus. Yakomeje agira ati twarwanye mu cyubahiro, twakoreye Uburusiya akazi gahambaye. Kuri ubu ibirimo bibera ku rugamba ni igisebe tudakwiriye kugiramo uruhare. Abacanshuro ba Wagner berekeje amaso kuri Afurika
nyuma y'igihe gito uyu mutwe wigumuye ku gisirikare cy'Uburusiya bigateza umwuka mubi hagati y'impande zombi. Prigozhin yabwiye abarwanyi be ko bishoboka ko wenda hari igihe bazasubira mu ntambara n'Uburusiya burimo, gusa inzira yonyine ishoboka ikaba ari ukuzaba bazi neza ko batazikoza isoni. Wagner Group isanzwe ifite abacancuro batandukanye mu bihugu bya Afurika nka Mali, Repubulika ya Centrafrica, Libya na Sudan. Ibikorwa by'umutwe w'abacancuro by'umwihariko byakunze kwamaganwa n'abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bawushinja gukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Naho umwe mu bahawe imbabazi na perezida muri dosiye ya Rusesabagina yatorekeye umutobo. Ntabanganyimana Joseph wahawe imbabazi na perezida Paul Kagame muri dosiye imwe na Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte Sankara bahoze mu mutwe wa FLN, yatorokeye mu kigo kinyuzwamo abahoze ari abasirikare cya Mutobo mu karere ka Musanze. Ntabanganyimana yari mu bantu 20 bahamijwe ibyaha by'iterabwoba no kure mu mutwe w'ingabo utemewe nyuma yo gufatirwa mu mutwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko ubwo Ntabanganyimana yari arimo kugorerwa Imutobo aribwo yatorotse. Yahavuye tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ibikorwa byamujyanye Mutobo bitarangiye. Ubwo yageraga Imutobo yavugaga ko atari umunyarwanda ahubwo wari umunyekongo. Gusa imyirondoro ye igaragaza ko avuka i Karongi kuri Barinda Jean na Nyirakamana Esperance mu 1965. Mu rubanza rwe Ntabanganyimana Joseph wiyitaga Kombe Kalume Matata yahamijwe ko yagize uruhare mu gushaka ubwato n'icyambu mu gace ka Kalehe cyagombaga kwifashishwa mu kwambutsa abarwanyi ba FLN bagana mu Rwanda. Uyu mugabo yavuze ko yari umushoferi w'amakamyo mu mujyi wa Bukavu, yabihakanye avuga ko hari aho bafashije abantu kugura ubwato ndetse agasinya mu masezerano y'ubugure ariko ko atazi icyo ubwato bwakoreshejwe nyuma. Mu rubanza yahamijwe ibyaha by'iterabwoba no kure mu mutwe w'ingabo utemewe, akatirwa gufungwa imyaka 3. Ubwo yafungwaga hamwe na bagenzi be mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, Ntabanganyimana yarategetswe kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'ahatuye, aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze, no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga. Ibyo uwahawe imbabazi agomba kubahiriza birangirana n'igihe cy'igifungo cyari gisigaye uwahawe imbabazi yababariwe. Biteganywa ko imbabazi za perezida zishobora kwamburwa uwazihawe iyo akatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka cyangwa tubahirije kimwe mu byategetswe. Uwambuwe imbabazi afungwa igice cy'igihano cy'igifungo yarasigaje igihe yahabwaga imbabazi. Kurangiza icyo gihano cy'igifungo bitangira kubarwa kuva ku munsi uwambuwe imbabazi yazamburiweho. Icyakora mu kubara icyo gihe cy'igifungo ntihitabwa ku gihe uwakatiwe yihungishije ubw'igihano. Mu yandi makuru, FLN yongeye gushimangira ko iri kumwe na Kinshasa mu kurwanya M23 no gutera u Rwanda. Umutwe wa CNRD FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wongeye kugaragaza aho uhagaze mu ntambara umutwe wa M23 uhanganyemo n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Rwanda Tribune cyanditse ko mu kiganiro yagiranye na radio isanzwe ivugira umutwe wa CNRD FLN, Yohani Rukondo, umuyobozi wa CNRD FLN, igice cya General Major Hakizimana Antoine Jeva, yashinje u Rwanda gutera inkunga imitwe yitwara gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko M23. Uyu mugabo uri mu myanya yo hejuru mu mutwe wa NCRD FLN yakomeje ashinja u Rwanda gukorana na M23 mu rwego rwo gusahura umutungo wa Kongo. Yohani Rukundo avuga ko umutwe ayobora wa CNRD FLN uri inyuma y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse ko witeguye guhangana n'u Rwanda ugakuraho ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Abakurikiranira hafi umubano umaze iminsi uri hagati ya Kinshasa n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko ibimaze iminsi bitangazwa n'iyi mitwe ko ari uko igomba gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bishingiye ku mubano w'akadasohoka isigaye ifitanye na Perezida Felix Tshisekedi. Ni umubano ushingiye ku bufatanye bwa Kinshasa n'iyi mitwe muri gahunda yo gutangiza intambara ku Rwanda, aho bavuga ko bagomba gufatanyiriza hamwe bagakuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Naho mu yandi makuru, Putin ntazitabira inama yo muri Afurika y'Epfo. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo bivuga ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atazitabira inama izabera muri Afurika y'Epfo mu kwezi gutaha. Ibyo bitangajwe nyuma y'uko Perezida wa Afurika y'Epfo avuze ko kugerageza uko ariko kose ko guta muri yombi Putin muri icyo gihugu kwaba ari ugushoza intambara ku Burusiya. Iyo Putin aramuka avuye ku butaka bw'Uburusiya yari kuba arebwa n'inyandiko yo kumuta muri yombi y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Afurika y'Epfo ni umuryango wa ICC bivuze ko yari yitezwe gufasha mu guta muri yombi Putin. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov niwe ahubwo uzahagarara igihugu cye muri iyo nama y'iminsi 2. Ariko ibitangazamakuru byo mu Burusiya byatangaje ko Dmitry Peskov
umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin yavuze ko Putin azakurikirana iyo nama y'itsinda rya BRICS, impine ya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo mu buryo bw'iyakure bw'amashusho. Iryo tsinda ry'ibihugu bifite ubukungu burimo gutera imbere mu buryo bwihuse bibonwa na bamwe nka mukeba w'itsinda ry'ibihugu 7 bikiza cyane ku isi rya G7. Mu itangaziro bya perezida wa Afurika y'Epfo byavuze ko ayo masezerano y'uko Putin atazitabira iyo nama yagezweho ku bwumvikane bw'impande zombi, ndetse byavuze ko yabayeho nyuma y'ibiganiro byinshi kuri iyo nama. Abashyigikiye Uburusiya banenze icyo cyemezo, bavuga ko Afurika y'Epfo yagakwiye kuba yatsimbaraye ndetse igakoresha ubusugire bwayo mu kurinda no gushyigikira inshuti yayo. Ubutumire bwa Afurika y'Epfo kuri Putin yamuhaye mbere y'uko ICC umushinja ibyaha byo mu ntambara yo muri Ukraine bwateje impaka haba mu gihugu no mu mahanga. Ubwo butumire bwaje kubonwa nka gahunda ya leta yo gutandukira mu kwirengagiza nk'igihugu gishaka kuba hagati na hagati mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, ari nawo murongo ibindi bihugu bimwe byo muri Afurika bivuga ko birimo muri iyo ntambara. Ariko guverinoma ya Perezida Cyril Ramaphosa yabuze uko ibyifatamo ubwo igitutu cyari gikomeje kwiyongera cy'abasaba ita muri yombi Putin. Ishyaka rikomeye cyane mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, Democratic Alliance, ryagiye mu rukiko kugerageza guhatira abategetsi guta muri yombi Putin mu gihe yaba akandagije ikirenge muri icyo gihugu. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International nawo wari muri icyo kirego. Inyandiko zo mu rukiko zishura ko Perezida Ramaphosa atemeraga na gato gahunda nk'iyo, avuga ko umutekano w'igihugu ari urahakomeye. Mu nyandiko yagejeje mu rukiko yagize ati Afurika y'Epfo ifite ibibazo byumvikana mu gushyira mu bikorwa ubusabe bwo guta muri yombi no gushyikiriza urukiko Perezida Putin. Umugabane wa Afurika uracyacitsemo ibice ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibihugu bimwe bikaba biteta ibirenge mu gushyigikira imyanzuro y'umuryango w'abibumbye yamagana Uburusiya mu bikorwa byawo muri Ukraine. Impamvu z'uku gucikamo ibice ziratandukanye bitewe n'igihugu icyo ari cyo, ariko zimwe mu nzobere zivuga ko kimwe mu by'ingenzi kibitera ari umubano ushingiye ku bukungu Uburusiya bufitanye na bimwe mu bihugu bya Afurika birimo na Afurika y'Epfo. Umuherwe wo mu Rusiya ufite ijambo muri politiki wafatiwe ibihano, Viktor Vekselberg, bivugwa ko ari umwe mu batera inkunga nyinshi ishyaka riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo, African National Congress. Reka amakuru tuyasoreze mu yavuga mu mikino myidagaduro, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 19 yerekeje mu gikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu y'abahungu batarengeje imyaka 19 muri handball yerekeje mu gikombe cy'isi kizabera muri Croatia kuva tariki ya 2 kugeza ku ya 13 kwezi kwa 8 umwaka wa 2023. Nibwo iyi kipe y'igihugu ya handball yahawe ibendera ry'igihugu n'umuyobozi mukuru wa siporo muri Minisiteri ya Siporo Ngarambe Rwego mbere yo kwerekeza mu gikombe cy'isi. Ikipe y'u Rwanda irabanza kunyura i Madrid muri Espagne, aho izakora imyitozo y'iminsi 10 ikanakina imikino ya gicuti mbere yo kwerekeza muri Croatia ahazabera igikombe cy'isi. Tombora y'uburyo amakipe azahura yabereye muri Croatia kuwa 3 z'ukwa 3 yasize ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri mu itsinda A hamwe n'igihugu kizakira irushanwa Portugal na Algeria. Icyo gihe umutoza w'u Rwanda Bagirishyana Clay yavuze ko bizaba bigoye guhura na Croatia iri mu rugo ndetse na Portugal iheruka kwitwara neza mu gikombe cy'Uburayi. Kuri Algeria yavuze ko ari ikipe idakanganye cyane nubwo abanganyije nayo mu mukino wahesheje u Rwanda itike mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2022. Ku bijyanye n'icyizere abanyarwanda bakwiye kugira, uyu mutoza yashimangiye ko batangiye gutekereza ku makipe bazahura ndetse itsinda barimo rikinika ku buryo bagiye gukora cyane bakazabasha kurisohokamo bakagera mu kindi cyiciro. Reka amakuru tuyasoreze kuri Ange Kagame watangaje amazina y'abana be. Ange Kagame yatangaje amazina y'abana be b'abakobwa babiri, umwe w'imyaka 3 n'undi w'umwaka umwe, bombi babyaranye n'umugabo we Bertrand Ngeyingoma. Imfura ya Ange Kagame na Bertrand Ngeyingoma yavuze tariki ya 19 Nyakanga umwaka wa 2020 yitwa Anaya Abendengeyingoma, yujuje imyaka 3. Ubuheta muri uyu muryango akaba umwuzukuru wa kabiri wa Perezida Paul Kagame yitwa Amalia Agwize Ndengeyingoma, wujuje umwaka umwe, wavutse tariki ya 19 Nyakanga umwaka wa 2022. Mu butumwa Ange Kagame yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yashimiye Imana yamuhaye abana nk'impano y'agaciro mu buzima bwe. Ange Kagame ubuheta bwa Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame tariki ya 6 Nyakanga 2019 nibwo yasezeranye kubana akaramata na Bertrand Ngeyingoma. Ni naha dusoreje aya makuru, tubarekeye gukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro byo kuri uru rubuga. Nari Janet Kabayiza, mugira amahoro.